كمنا أيان تانجين دانا ورسوكا مندنا ولما imagri ma birambe جاء أمرنا ogo hinunga worni نجينا aywa هودا kingani yangan gaden ko tanga ke ko da ora hudu ya kisindi والذين na yemma ma'ahu kunga tungandi kapaye معه برحمة aywa ora kenyati aywa hinne sawudangani billoya yani ora kun kanda oran ونجيناهم hudu kun kisindi من عذاب illi yangan kate walidin kim barakatungani وتلك عاد ajobe araba shawali tampileno hilo kata ami araba hanka bure la yabqi wala tadar la tabqi wala tadar agara ho kita wan balakini wa tilka adun تلك عاد adi adiran kombati qasum bay katire munyi ndaga da haykundo جحدوا kebirenga aywa ikunya hoya inna karindiya بآيات ربهم aha akan dan no kungari awatun skubenu bati qasiga ni ke wudunu mani mesina halle tungu hanganyi di ngammanni kita jahadu bi ayati rabbihim inna kariniti kama ayanunye وعصوا رسله ikutandi ikama amparunye bangana harbane kutabane anda sukuta harun suka mondenni allah ro kunye anga ta an kari bani na bani kutabane anda sukuta kida bismillah واتبعوا ikun da hallan gonda batundinya أمر كل جبار ayo kanan kadun dare besu ya mare anidin kingan kan gote to da kenta kamarnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq kanan kim batu yankoni hallan kinnan wato ko kanan gem bate ngabare agawan Allah himbe anani Allah ya mare nyani de agawan patana himbe anani Allah hatan nyani de bulanga na to da batin kanan genya ni anyana kamo aywa kanan gon kanan gen wono de daga hon ta kasa Allah de akinga ti himbe an gen kanan gen gara ken sori an to yimme da haleya kanan ga biga ne aga men gona Allah sori o jogo ni wattaba'u amra kulli jabbarin anid nga halange kananga batiyen ko kananga daroyen ko nan kaje kananga ndako ngabar anani awodo Allah killenga de aganda ken futa kebirenga hogo nas hogo Allah bin kabarenga no ma kenya da kallenga har ken to no bismillah وأتبعوا adi aywa halangom bati في هذه ado الدنيا kanango iri Allah di suka mantin ka huma meni batundi ke dunari la'anatan langan denga ويوم ado القيامة sigen ko tanga be suka mantin ni langa jaman jondi على am to ngeni إن عادا anna to adran ko كفروا kafaru ربهم i kaman ni man fisrin Allah على am to ngeni هودا awa Allah ni man la to yimo بعاد adran ko dangani قوم هود modo nabillah hud sirunye وأخاهم oda kem palle odi akhi wonki إلى ثمود kata samudran konga صالحا awa ken kana salihu ya samudin qablan to konga an bin min salihu ya qala salihu ti dagani يا قوم ya ansaru اعبدوا الله qala Allah ta'ala barina ما من إله amanya gilli aywa kamaniya لكم an kun dagani غيره ken Allah ta'ala tanai هو agana to hinjaninga أنشأكم Allah ya na an kun tagayin من jobba الأرض baka munyendi o sahabani adamai kimbugu munyendi kem واستعمركم palle Allah da wunkinan kunga فيها awa munyendi awa munyen tagana nan tagadi koy mo be galla kada فاستغفروه kara kafari gesi mun dagam bugo hilla kapenni ثم توبوا kem palle akan sage kata Allah yi ti إن batinga ربي إن ربي ge aywa salihu kamanga قريبا antinda taga honun ati tuwa taga honun duwa ujabinda nan yani ho gandanya ga قالوا kidinan tabori nukuya anga hari sikiwre in tatu rantan jabini anti dum iddu qalama janko ibatana bismillah qalu iti ya salih yo قد kad kunta marjuwa angin lemina haqqade giginde فينا o kudi de onyan gigini de onya simmana an pinum suro mogon sabuda an yana kirsin yana mai da beke mo osiri o giken yandi salihu hakada annabi nyimin do khifaran so ke modi
gilli tugunanu go taquranga besu kitem bakangidi na sabunya alla yimbe yani jukundini ti fasangun taunga ni qorondi qoro mosre isu bismillah anni lemina giginde ogune قبل هذا andange digame kanede أتنهانا ange natango hatana أن نعبد o ما mahum batu يعبد o habanu آباؤنا ganya iga kem batu no gilli borinunga وإننا a ogu ko في kone شك o sikadi gilli honga tad'unana anga waqilli katta kenga muribin ken sika koni kenyasa قال alla ni baneya alla kono watu wono nga bane o wara kebe nyokre summa o ma hen dabari a salihu an koni o kitem bakanya ni ken bane sika ngodi de bismillah قال salihu ti dangani أرأ- ya serum أرأيتم qarin khibari إن كنت ge salihu ganda على inga dalli بينة bangante magandi من ربي aga girin kamunga وآتاني andani ge kamandin ku ande nyimma unga min ho gelle tunga unga رحمة ge ganda ke ande nyimma ko tononga wa man yansuruni فمن kulla ينصرني kon katinge de mana من الله gelle alla yanga إن kadainga عصيته nganda allah taala kuta فما تزيدونني kebirenga an kuntar ngeji di ho osu ya غير ayra tafsiri ma ganda kasara kan tafsir mo kasara halle ho honta sorni ma alla nya halle na hokko ngi himbe ni to nganda ken tono tan kunti akati hakan ngindi mo be galli na malla gar ken konni an kuntar ho sunna ma ganda kasara bismillah hadamare mu i ho do allah pinga dageme iganda ho kanda ken to ken sauda minda ho kanda tanna kinya atono de antan harbal sorna bangata kasara ho hontano muallaq le bismillah ويا قوم ya zaru هذه ita da kebiringa aiwa an gani tungunteya kebiringa an wa haini ke giden pena nyugomen bugu kedi a dareni an dogon dareni a yinten gabeni kanya jingon pillo nyugomenga kengana dange aiwa anda sare bane ana awana gamuni ana an nugunten nan sare an nugon qastami salihu ni mo osrondi na alla nyaga gidenya aga gutumene koy nyogomen nguntengawo nyogon jalantengawo gutumene mogobe akare nyogome be ga buwadi ikungara mogobe ko aro kenta killeyme seriram tam makan kutuno alla yime halle adara mogo waga bugu bane ari men qahana sara kene ko tanay bismillah ويا قوم أتيدغني ينصر هذه كي نغمي هايكي ناقة الله الله ومنيني لكم آية تاغمان جيني أنكم دغني فذروها إبرين قرا هاينا تغو تاكل نغمي كينيغي في أرض الله الله. منيندي أنيمي الله منيني الله نغمي آغتي مغبي أهايكي أقطاقهم منيندي ولا تمسوها جاء سير قماكني بسوء وتهبرين فيأخذكم على عذاب كينيا ينغن قتلنا كتاب قريب. قريب كبير انت الله تعالى ما فعقروها nka hobure mbane hede hobure mpobure da kinya ida maninya ira bora فقال sirbala na bora nka isu gem kannya ne ira hobure himbe ga besai adu himminu ga gemadi asu ambana Allah ma daiman Allah maduma konina ti arabora o te ira bora nga suro hilimanya koy qaddaru bane yananya kinya na labon mutu na yana abura lay su gem kannya ne wasire suka dunga hoburenga ta an digan kannenga mata an gollenga mandanga awa an kiti batela ka hitinga ado himbe kitengaranya aga somban wasire be kana kallenga ni adi tenembur da on gambanga anda mugu an dunga tay an nyagali tay ama saranga an takenta sehende asuke ma kosanga ngangara hobure ke mugo alunganda an nyagali tay an dunga tay كين كمان قاعد يسمعنا بسم الله فقال أتي صالح تيدغني تمتعوا يغرا براتي دك بيدنغا قرا دو للمو في داركم أو أغا كانوني 3 أيام يتوسكي يعني ها يغندي غوا مو أنغرا وا يغنا سويغا
gore be ga mo angara wa yigana mo wa yiga kundu ngade an sago bunda lumum bugundi an po marantendi an kara bito sikini aga wun kampanga ho ga lunga da harakinya har banda ka pai bismillah zalika atike bito sikki wa'dun ya hayni na nye ghayr ti makdhubin gare de falamma bismillah idigen ta ko nyanga ata ko ta hana ille ngane karne be su ya Allah ko ngena ko min dete bito hillandi ille ngane karne be su ya Allah ko dumbunu bito sikanin ille ngane karne be su ya Allah ko hinana bito hana ille ngane karne anya khale on ko min dete de anyi me khale ko nuwo bito hillandi an nyagal la get nubeli de ya nyi me khale ko nugo bito sikandi an nyagal la kam binandi an me khale ko nugo okay wa'adun ghayru makdhub bismillah falamma atibira kebe ya amruna oh ya maryan gari ti halakiyenga najjayna ora salihu ya kisini de aru yemmu be iga tumonni kabba salihu ya wudun nagati siriyan kitinan ka hay bi rahmatin ori kisini awati kanda impinenga gillo ko tunganga min khizi ori yawma kisini ken ko dan yagunga inna rabbaka ya rasulullah kamanga atigi tigi alqawiyyu ayat sembentenga agara o kusu halaki ayani nindananga ara kusu kamondenni wa akhadha as-sayhatu kewla manni kita qaru qan nyal ligandi alladheena yamunga igatu yamundeti hillaka benga kebirenga illa karabitu sikandinga ikaranten tu sintengo awa ikaruni hakeza bis tu sintengo akaran ankate bani akane bismillah ka'an lam yaghnaw وسر الدار قلو إن يقوي إقامتا وفيها إكانو كدي نعم تغنيني أناتو سمدرانكما إكافرا وفي كمانغا نعم تغنيني إن إلا تنتمو سمدرانكما ولقد جاءت رسلنا على بعدا لثمود والما بعدا لثمود بالصرف وتركه على معنى الحي والقبيلة أنغندانيا أيوة أنك من حينا تورقنا وكبرنا لثمود أنغندانيا قبيلنا لثمود قراءة سبعية بسم الله ولقد جاءت رسلنا عدو إبراهيم قصة اللي رهنا nka ara warni lut ya qalle sinda kama kiyan sauna garitai amarti ibrahim qalle ngayre na liti ayme bane sabati yemaga basa halake be harni koni amanya ibrahim sirunga kiyan sabuna ara digamen koni mo wonnilla amati wa arsalina ibrahim ila qaumihi masalan amakin koni aha lut qalle nga joppe mo be na wallahi ibrahim ya harun likenye kibrin ara ibrahima togon ko ni menar kinga agar himbenu halaki iga bara harun na kuma kunya ko harugo malikanu manimini konti tamudo hillo konti kabbu konti sikko wallahu alam ibrahima imira wube kita kame ado tanyere sino karagi ibrahima do nuhu na wujini ado kamus tummi sine aro tanagata sine are me ishaqa da kamero tan sege sine bra yaquba awa ishaqa re me kenna kame aro tanagata do nyeru bra bismillah ولقد أرسلنا رسلنا أباد أقرم ملكا فارنقين إبراهيم بالبشرى نغالين دينا هنا ناكو إبراهيم هلودا لوت كاني ونا نغالين دي أورن لوت سرم بالك أدوكا
na nyagalindi ti ishaqa awrni lemme kita imbe to ngon ishaqa ken qaw lemme kita na aken kismaren ni ken aken to ngon yaquba ora ke dabari bismillah قالوا adi malikanu kudi سلاما da ke be gari ibrahim ite kisi o anka kamma قال aw ibrahim qadi سلام kisi o kamma بهذا المصدر هكذا فما لبث ati ibrahim amawuchu أن جاء usagari بعجل yugum bollemeya حنيذ kibe nyanyan tengani yani kin mukim base huwa alladhi sanna al-qira ibrahima khair gabe wono hosre gabe wono ayana jupa mukin na yankanga na mbuga mbondi na mboy go dabari ona tikenda mukim base akem polana ken jupa aken da bam po gabe ni aken da bam mare nyana adda bam po gabe ni wanna gamdi e nanyi ni adda bam po gabe wawa ina badiyan ta nyedi ke bindi mo woni na kumen sogo anna gamundi awa na gide ngara dumbu wakati be ke be nga anna cien wara kama ewa a kato be ga way ke ngoron ado tiriyen naga ire ara abbi mo onkoni awa sorabane ngorni anna gamundi wazariyat qalle awa ko ni gata katen qissa na famu mogosri ango silika bari ngena anga su famu yire ara chege bi mogon ko zariya sorandi awa koni no ti cheke kan ta katini ara che mo agutono do ma awa mukinga na yankanga na mbuwa mo li sunna ngeni sire su ganda muke baso ibrahima wa baraje ni okitana ngam muke baso yanga mukaunga aywa sharia ngeni الضيافة مكاغوني بتسكيين كينغا دانغي باني عنده دغمن سوكتين بانا دبني كينغا ساوني بتونا غادي غادا تيمي مكاغون كوتي anga sallende honini anga timmandi jumanga kimi ken nogondi awa nani bino غادي تيمي nan tokono awa anyime angora ho ganyi mukenda mukagun sabura kinga nyiga sigi awa kebra ken suwo timmene bitono غادي غادا تيمي angari anga yanga bito siki ken nogondi anyi men kurtu anna wira mundu anna jatgira mundu anna ngollu nya ga bugundi anna hinu nyima andi ken nam bugo seru nyimedi ene mukagon sharia o ken nogon kadi ini se ko nyanda isse ko alla makko men ya mar hoya himbe ga wan se kon kamundi bismillah فلما ati birambe رأى ibrahima gangarindi أيديهم mukun kitenga لا تصل anta kamanan kinye إليه katabasenga نكرهم ke golle awa dinan ke golle koni mukiranga anda basu ay wanne gamundi inta kamanan kinye kima lungada atangun dayi gana bismillah وأوجس خيفة ke sauda ibrahim anneni kanneya منهم awa gilli mukukuya قالوا parce que mukega naranga agama dungan jiminni ama dungan nyigande nyigana walla ama dunge taunu anteren kama ari gajengen kanema anda bismillah ama dunge taunu anda jinkine ama dunga minni manda yigande kine amadu nga yigana amarti hosre ke sabura akadu igara kento adi ita dangani la takhaf لا maka تخف kanu ibrahim ke bidan iriri men ka dangani kenda ni diga mun yugo wurido men ga hina ita da atangun ta yigana ito kunta diga me o kunta yigande yigano kuma himbe jon kontuka atin na'am tungini jonko ngai ita jonko ni mani ya ita aganda jupa na qotni bismillah aganda tla qotni alhamdulillah kada
malika na me ya kumpai eti tongu alla gati da ke yugonya immin jan khalasin denga tongunya ni de hon sora sukini alla bismillah ken darna ken jubandi alla ya togoni alhamdulillah tati gani togoyi alla ya togoni hon su ara sukini alla igarata kanu sa eti maga kanu iti inna okoyde ursilina ido gufarina awa kono qikatan luti serunye ondigi halaki kidani ibrahima kagunyare sara asiginte ngwa kumande khidima kelunga da mogosiri akusa gasoi فبشرناها وقصغر ياري كن يغاليني تي إسحاق سارينغا ومن وراء إسحاق وما توكينغا دي كن اللي أسويا وإسحاق قانا هلك أنورني يعقوب قانا سارا يعني أنوبرني مانغرا أن لمي بيغا ورني سارا مانغرا كن كسماري يوم قانا وراتوني يعقوب هكذا أنو كن يغالي لغا بانغا دي بسم الله عزي يغارك سنجدي يا نجي بونين مكوي نجي ساري هرسا نجي يغارك عجوز نجي يغارك قصي تنكبر سينو كبي نجي ساري هرسا كن نمبري مينغرا كن غاري مينغري وهذا بعلي كن كنايا أقن خرسيني كامي والما كاميرو تنبلي سيني هرسا أكون ساري إن هذا أغرن جدّامي كين هو يا كبكون تني كين كبكون كمبنا يعني عجيب هذا على لفظ المبالغة أكبكون كمبنا تني جعرن قسني يو قسني بسم الله ولكن زادناني يلي أنكن كي هنا إلا الله تعالى هنا الله لاني رحمة الله أغنات الله تعالى هننا هذا الله خير قبلنا أوانكم كما يا إبراهيم كارونكو الله تعالى أياني تيغا تنغا أياني تنغا كالانغا عظيم أهل البيت رحمة الله وبركاته عليكم إنه حميد مجيد أهل البيت إبراهيم كارونكو إبراهيم يارمني يعقوبي إبراهيم يارم من إسحاقي إبراهيم يارم مني أنك همني أو إسماعيل الله فارم بقول كودي إسماعيل لينكرا هي كي كومبي كي كوري الله راسنون دي نا كره نا حسون دي كورن سوكا همدنا أن بني مندو كيفارو anda bugu dantannu duromera wayi digana asuni ibrahima ya sore Allah farenda kenya ko ikin ho sugandi tempo sugandi te sere be ga bugo Allah farendi ho on takembaka sezu dambe ga sa kata ibrahima ya gonno ko islami gani ho on tabaka honta hasu hoy anda gare me baka na nyagali ti hosrenga na habe ga wai malika nun da koni kine nya da ori menga na kanda ora lutu sorum palaki lutu ni ibrahima akhi wolle menye lutu yanto wondi kapa ibrahima ikara isro hiliri kara wara nan diga sham lutu yanga khalil deben sagundi imeya khalilul lengi ogot no kubra palasina wono nga israeli ra a équipé na kahimaga am miside ngono ibrahim aw yo yanu kite ngure lengi iyanga haleno lutu la to honne ila bilad shazum alla raqino iri mo ndambe ke jopano malika nin joppe ibrahima yi nandiga kada Allah ro waran on diga ke golle da bari basan anya sereni annabi mi ke ke fare ke an akhinya ni aga hilana golli bane ya garen simi dengara kemgo akina akhi golle mene awato go tora bede anya gali en sabu da kusa gara kara an woni lemme kita wa kalle mi qawl lemme sarana ne su to on kada ishaqa yaqub an go wunku tan makinga nya ma haytan qaso de anyinya na ko ni
nga aramu ti maniya aga nyagali ti hosrenga basi na nyagali ti kahirunum palakiyen khibare mukinga ken hosrenye donc jaja alla hosren tugana ti hosrenga anga na nyagali ti hosrenga amanya hina me agara mugu okuni malikanu ya harun yani ro wara ondiga kyanya awatu kenta hinda lupene donc na nyagali ti hosrenga horinte killa maknya hodanginte aga ma hosro serenda ando bunu nyanga de na nyagalti hosrenga angara muguna ta wornunya killa maknya hosre be ga dangi aga ma hosranda ando bunu danga de ana hoy ma sornanda kena ketu nan ta gutai na nyagalti akiteti aga nyagalti ki qiware linga mukinga كنا دارو أيان دا كولا فبذلك فليفرحوا كن سلامه أدو كن قرآن ما كن سلامه أدو كن مهولميني كان يغالتيا سلام يامرنتيني هوغن هسري أنا يغالتي أنغو يغاليك بغني دي مغويا أغان تايرونو دينا قصدي أنا يغاليك بغني تكينا anda kallen so nyaw anda munyu yaw anda salle nyaw anda sume nyaw anda allah hin ko nyaw anda qur'ana kharanga nyaw anda awa junde nyaw asu ko honte na nyan nan gemutai na nyagali tai himbe gani baraja khoringa ne na khoringa ne ki yagare amalle me kita hina amma ibrahima lemme wo kemma ke kane ismaila riwaya gabe de kundi kenyan qasa ishaqa tisno tamido sikoya amma yagare ke lemme dam hina بسم الله فلما ذهب الروع كانوا ينغدغان عن إبراهيم بكى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجاءته البشرى بس نيالي اللي نانتي لم ورني كتك يا ارن قسي خنا ما ارن بيم بامنيادي يجادلنا كم بقاتين نسا اريغي او كودغان فوت لما غونو في قوم لوط ايوا لوط سروندي إن إبراهيم رجعين قبندي إبراهيم بس إبراهيم على حليم نوغين مغسر أهم كنا نجين مغسر أو ساجن كت الله تعالى مغسر أتي أن كموني أن كنت أقرأ لوط دبنا حلاكي أخو دون دب حلاكي نكمل المؤمنين جوادي إتي أي أتي أيوة كاميرا إتي أي ati aywa ago dugene debe halagini tan nakata go kutenadi iton takinyana aywa tamuro nakatoga iti ay angu ndange kebrenga luti mi kawono bani ganda inoga iti ay on takinyana mati inna fiha lutan ijnahan alam biman fiha ati luti kawono ita daga ne sirebe ga wado ko wato sa on tak mana gare ko tanda koy halake manya hina anani men to de beni yani awrin ki hakke be go no yo bakka andina na kun to kono bismillah يا إبراهيم أعرض بلي كي تغكندو سا كي تغكندو حق بيغونو كواتو واغنا مغبي اواتو إنه الله تهنجاننا جاء أمر ربك كمان يا مريلتين هلاغري وإنهم الله دلو دبونغا آتيهم عذاب يانغا قاتي ورينيا ساغا مغندايدي ولما عدبرا كبي جاءت رسلنا هارون غري ولوطيا لوط سنو بهم تيا نوري
الله سبحانه وتعالى القرآن دي أو قرآن دي بالمجاز هي ونو أكيد ما ناكو مدهر بانيا ni malikanu ini okuni halakin danu luti debunga ngini halakin danu Allah ni halakin danu ngai mati Allah ni haliti kunya ba Allah ni ahingini kunyi Allah gana himbe maran himbe ya na ken kriti ken kamana kunga ken biti basiya bismillah وداق زرعا عتيقة كين لوتي مي لوتي تونغو تونغو أصندو من ليري بهم تيا الزرع من كين عرب نسيهم عرب نسيهم وين القرآن وسينا كم وين دي نيوكو مي أنا اللي كيس عاقرن دكي بيوري أتاندونغا أنا حق بيا أنت كم بكا قري ودي تضاق زرعا mai hobu atandonga mun sabura like be ga ay meni sabura like on kota da kebe arabu no ke konni sero sere like sagani men like ke kotanda arambu ammo qasendi kebe nga yo ke konni gi ngoti daqa zar'an yani anya idigay nya like luti mendi like be ga koto bismillah bay man sawra kuni mukunye I haram parenni I tagamogo I sawra I yagallaqe bo aken qasrun yagen qosenya ni kem mo ndambini bismillah wa qala luqti dun gondi hada lengi kotage ananya kota kote de lengi khalle kan taluno sentin keda dabaren tinda de mandanan tinga ku me mu kunyan kinge serran da mu ke katana nge kasir huwa mo be lingi khale kan taluno bismillah waja'ahu qaumuhu parce que irani lotu wo gunnendi aw swana ma wite ndi ka wo sokono malikanu Allah ti da ngani kamma golle ke dabare hina masheda wonna gati ganda bugaye parce que luti gan ka on sheda wonna gati yayi iti wo okunu mukunya o yankananga atika bismillah awari kane worni kane gara hotere ayya ga wiya mogobe ati muku an kum min gerange debe khibare mugu ita man khibare atin kunati Allah nin shedanga ngenta dunadi dibenta dunadi ngedi be dungo ko golle be nyana nanti golle nta bononda dunasu igara wuce tere kare ati muku an kun min gira ngedi be khaware mugu ita man khaware atin kunati Allah nin shedanga kedde be dun konu golle ndambe yugo yima dunadi golle nta bononda ara kenko matanagato kibra Allah gara sheda o be ko kenga manya lutu ma khama da bari kibra kentime gili aba ken de bendi iri ken de bendi bismillah waja'ahu qaumuhu ati igari de bendi lutu surum pay gari bira kebe igara kibaren do de bedin ko iwo gidini kataluti kanga عتم كل كانوا لوت سرنيا يعملون سيئات وهبرنيانا يعني كيكون من منيا إيرانيا كويوا إيغامانيا كوي من الله غري حلك لكن بعتي كي كان يقول لك قسمين قوم دار فرعون قال لي على الله دون غروجا كي كان تكبوا كان تمنيه يقول لك قسمين إذا تقاموا لوت قهنا عليه الصلاة والسلام الله راقا جرابتي يغار مبرنغا يكون سروه اللي عدو سيدنا نوح الله ريا جرابتي يغار مبرنغا أيا كما يسري أنا هبري أنا كاهري
aro debidun konnaga alla ko musrenga on ko mukunya nyangane mukunga nari wurondi aw yimben kumunu yimben qore ngoni ga wari kandi nan dangi hajun kamata iwatunu mukunga de kiyendi awo tirengirindini tirenga wari nuhu kara nan dangi hajun kama kiyendi bane kini atagmanjini kini shani manye debidun ko ngatunu mukunga lutikara ada tiri qore girindi iga wari bane yokuna ngidi yokuna li Allah wa lafazin kunnin qur'ana de bi ghayat ad-diqqa al-ihra'u min aghawrunte agaw me futurna me kenundi aha da hoygo wara kana me samai an an kiten fu an nan yorobandi an an yorban kan na kanni nandangi ke nguru mo ya to na al-ihra'u serenna kimmi nyado mukumbate bismillah قال اللوتو سيدانغاني يا ديا قوم زرون هؤلاء كوهاي بناتي اللي نغارو من خركون يقي هن أتلي نغارو أطهر كنا سنونتا لكم أغادغاني فاتقوا الله أكانوا الله يسا ولا تخزون قامقين يا غندي في ضيفي كندي سا أليس رجل يلي يغو مانيا أن كندي وا رشيد كبيغان حقرانتيا ديبن سوكو همندي حقرانتي بانان تايري قامقا كينيا كنتا كوني ديبكي an kunni mani sarna boy le nyaarun pay khara kun yaqi akem malle nyugo kita are men su yaqare kenni bane andi be nyimme ngaw qurayndi yumaton sure nyaare ni are nyaare ni ayani yumaton su habay ke awre khara yaqarun yaqi nge me malle nyugo kita hikima le nyugo wanda ya maga iganda ti mi gara nyakunga adu golle nyani alla la kinga jagal le nyaarun nyi ke sawura qari yaqi ada kira khawara bismillah قالوا debe dun gonti luti dangani لقد علمت luti tigitiga ngatu ما من حق o ko haju manya في بناتك awa annaki hamuni alle nyagaru nyagondi de o ko hamin dagendi وإنك yagari yagem pito ko khabarenga anke lutu da ta'lamma an hontu tigitigi o ko kella murna o kentu o kuna yugoro yugo amuna be yagare wana mani konada قال kinga ko luti ti لو أن قوة aganni sembe ganyanan gelluti dangane ti angulli gandenga أو آوي manda nyinga windu tawa sembendini إلى ركن kata habanga gondamai شديد ken qotengani lan tasartu la batashtu bikum sembe ganda indi na bure do lemme do jama kema nyani nge kara habanga jonjo ganda inge yere awa kun ngaw kata sembeni kena kenta yana yere basana akenni mukenyi ariya alla raqi bismillah قالوا brake malika nungara ke wari an sami eti يا lut لوط إنا kita o bangandi nanda anna to ku رسل o ko ni ربك an kama paruni لن يصلوا iranta kine إليك anga ti harbaniya harban tankatana tilma kunyo kuya kebire nga anna wuruntere بأهلك ando andun konun su ko mantenga min al-layli uron yugo nedi anani yille makare en kaw uron yugo ne wadi kem pakati nga nakini andan dun konun kabugo yere kendi bane wala yaltafit ahadun wa yimani maghal hay agadi agadi ganten qasrem maghi halle hay إلا امرأتك yo omati anka gunyare إنه ken koni andu kenna magadiga annatu hincane nga musayuha ma ho mo ken kitana agari kitade andu kenna magadiga honu abunan kahiya nga kama ga halle hay akendi halle hay keda mani sabura la hajri ndaba kasisa man sabura kama ga halle hay donc konni sawbi Allah ma kentu Allah ga ho yana koni aw sabun waruna di agra wati be koni da e bu kan pakati hono to luti wari kane hono to ari wari kane nan sigi ayon wadi halle wondi yagaren bugu wondi ayi amadu ya baka hono to bugu aga bugu ari halle hay
nga lutu koni da tu ira kada himbe ga warna serun kita kemme ngu ya gari kana kitana bismillah inna maw'idahum kebirenga ati kembirenga oganda bugu la hajirin pakati aga to hoyugo wi kitana ani kitana kambire iti adangani yawa inyinanga kenni sogobang kurengo baka kengo gemmeti hinye mentenga ati kenna latusa angu hindala ndini mogoburu ita adangani alaysa as-subhu biqarib sogoban tatinta yani sogoban nan tinta sa kembiti hollate ira toro bismillah فلما جاء أبو يا مريم غرتي هلاكينا جعلنا هلاكينا منيا أورا دبون كمونيا سافلها يوريراندي كذا مالك جبريل عليه الصلاة والسلام دبو قورون نغتياني على كتو مانوين ورجي نسيجتي كموندي ما كموندون كونو وغام كاسكا نمكو كنغانا ما وندي هو سوغولون تما كنو ginama yire baka na gamune ekimun kama na kupa bismillah wa amtarna kem balle ogura kamelleti awan ikamma tik awa giden kamme hunjenga gilli dati nyanyandenga almera batuntinni wa atagu manchantinni nangire an kamanga kaza musawwama kem balle himmenu ga bugu dibendi dibi qoru nagati yani kamu manime wugunu serewadi agara himmenu bugu jamane ndi iga woro dunai ara gide ngara do kombate gide ke anyanya ntingi ni jahannabadi awo mera batunu musawwama tagman chantingi ni address compile ngai keni hulani gidenye a togon sahantenga ama togon sahantenga a hawa togon sahantenga a wunga aga baka awa debu buruku dubane be ken debe sahantenga yani sere girema yana sere kari Allah ntanya la kundu Allah hinsi ko den tentenje na ya gabundi himmenu go tagendi ni suslatunu himmenu go buwe go jamane ndi giden mu yarane dambate ango nokube awra yere akamanen kamana akamanen kare ara munyen qur'andi golle kema joppe mal nabillahi lutu kiyendi wa sunye me kana subur ngabaka dunare ka nabillahi lutu kana kiyendi asu atoko mania nahiko kenyino awgilla kabakonga hormin darontakunga ado gidenga wodi kamanen batte anta yangana sertana kamma arani ho hormindi non serenyugo gide ke jonginten to hormindi tanagate kota besu ya ngai keni mani gide jonginte ko chengo jongini kamundo nyen naga o ma to himbe gani ke keni kabako de ma yuwo nga bugu kota be hormindi ayira kamano kenda usuna kari na koy horminan dara Allah maga ada koy ga sere girema na sere kari bismillah وما هي ati ke gide manya ببعيد agallatu من awati الظالمين mundan ngode oti abu kem pakatinya aware kem pakatinka na dungen sukari ato mani ita uranya ni doruya yi ke golle anyana amma bugu kari ma alla fare nyuma to fasiqun nyana bugu ni kari yugo ndo imme nyugo alla fare nyuma to fasiqun nyana bugu ni kari kibra Allah tin qur'ana di sira su go ke gollenyana wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id sira su go ke gollenyana kemme entallata ngade awaran nyon kolande nandi sengo Allah da sira be gollenga ni kay
agar himbe nyana kukita ana me yankandi an kamma an go no khusu alla be gada ke jamane ri mo on palaki kundo nasirun sagara baka dunare ni halaki an ken be golle ngani ke ya awran ni golani tiken talatu de anni alla maga an go no khusu ina nyana kita oti hobure sero sere go dungene tay ar hobure nyana aswambana bele ñu wadangi jamane ke ensemble nda wote ti malimba si he yugondo na nyakime malimba si he yagarendo na nyakime sere su gari kite ngutukinga sere su take go kendi anga dungete akurendi mangara mugu agama sunanda aga lunganda ado himbenu go komana nya aga swambana anga matubi aywa himbe hega koni awrani mini antala to nan kitade alla kono to wuligan nga sere su taqiga wadi anga dungeta yi mangara muga lunganda man taqiga wa gollendi andu himbe ga wa nyana aga swambana alla maga وما هي من الظالمين ببعيد idibun payno indala to aga lungo sere sura ke golle gallanda diga zordani angana dangiro nonga kata palasinia place ke wono anga wali harsa sere mata gari hinaw debentadi tentadi killengo bakano hal sisanga ne dangini no kongo mitanya wono urondo kensu anga faru nyakumun harsa lam tuskan ba'd askanga wandi magarenga ni diga harsa sa iplasi ngono kamu man me kilometre yani de biga be yanyadi harsa wono bismillah wa akhahum أخاهم يا رسول الله أقندي هار أو أخيونا كتا مدينة كونغاي كن شعيب ياي شعيب تي يا سرو أنكن على باننا وأمجا كل كمني أنكن دغني كن على تناي ولا تنقص المكيال أخليني مني ميجو كامبيه jaga sede kamaga aywa yoken kawa kenjendi yoken nagasi ado kenjendi mijun nagasi ana dunge shuaibu nge wan kungalli agawo aywa nemadi ago khairindi wa inni yani ho aga ma himbe ga wa karindi baka miju kutuyenga ana man sabuda ana dunge shuaibu أخاف عليكم عذاب يوم كوتا يانغان قديا وكم هيغاني غورن قدي هوينه ويا قوم آدم تمهم بيغا ورني فرقو سران تاري يانسرون أنكو نقن جندي يوكن تماني أغانا ميجون تماني تتلون تاغونا كما غاسرون نغاسي يهونو هونون تنونا كما غبنون دي مونين بنون نغانا غايتي كارندي أروكو تاينا قراتو الله تعالى ايوا او ورجا كتبيغا كنا غاي تيمان ديم بالي كينيام باسانغوندا اغا دغان دي دينا كوتوندغا دي اغا نداج مؤمنين تونتو يا وما انا اتينغي شعيب مايا نغي غاني تانغانداني اغا كما دي توارون تينغي ماغا نغي غونغوندانا ني قالوا ايتا دغاني يا شعيب ونغي ني شعيب يلي أنسى اللي قبوكو كنيانا نيامرين با تي أكونا هون تغنونا أوها بنو غني كمباتنو قلي بورنونا أو النفع ما نصلوكو أنتين أمغا هونيا قلنا بروندي نشاو مغبي قلو دغني إنك كبرنا أنكن شعيبو أنكن تيجي تيجي جا أنياني ميانا نغدري جا أن فقران قورني دي كن نغنيني جنيغا كيرادا بالحلم والرشد
ima ya kutana iga konni mogobe nanta hakaren korenni munyana nyani ande ma kem mogodi ima ya kutana ahadha alladhi ursila alaykum lamajnun fir'auna inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله دونك كسوني نيني anda yahudiya magati isa ni masihu ngo barkande ti allah hare nyani ti maryam re menyani kibina yahudiya ko amanya na hobre ngira ko ngi ni sabura makan gondi me da agarange hare jaturun dinyani agarange hare anda yima kem mogodi nga anga ta turunde ni bane kendi hare na on ko ni memay hare turunde dado musa ti serunda aga hare be ga qikata gai aha keni digan sireya ati ja turunde ni yura hare ge ko ni meni mani ngenye ni ke ku kan du shuaib bura a jam pakaren qoren ni koy ande ma ke mogodi imay halaki ngai soyaya an haji ƙauyen da a jangin nan goti koyi an ko an yi me an soyayya wani gara tahsil hasil an makira da himbe ga wani an da kan yaggi sindi bil istihzai wa tahakkum kada ibn as-sihi wala ko yiretege an ne mu wasri awo islamin kitana an sehe mogo nda ngolli mogo sehuwa de angari koni bane an wiri tegini sadni akhira to sehe mogo ni mogo siri an sehe mogo na ma ngenye koyi ho ya himbe gani min romoziddin an sehe mogo na ma koyi nan dango ngenye ho ya kempo dina nganta sorna halle dina po daronte gani كم بلي أمو هيك ينادويا بسم الله قال يا شعيب تيدغني يا قوم يا انصروا أرأيتم كبرنا خرين كباري نجي شعيب ندنيا غودل بانغانت كما جلين كما كما ندنيا غارين ارجا يتونغا غني ورجغيا كينغني ورجغ حلاليا كبرنا نجينا كينيامي تي حرامنا inke kan dunge kinga kinga ta kabade andani Allah ra hokkininga kuma ga watu mobe ara halale kininga kuma ga watu mobe kebire an kun gawti nin kinga ken nyami kammo ti miju kuti endo miju kampindinga bismillah ma uridu kinga dangi nge so aybun da la murunu nge na an kun sori nyimmen diga honya ngawa hatana bakka kinga de ngenta kemunda kempiti sere golle karanya anyi mentanya na kama anya ken na nyime gollenga nginda ke munda Allah ko musurunda kenyana igati qaranya anni yima wallikane igati qara tono anti wallikinga bada anta mukabala tiranya bismillah in uridu ati ngenta ho la murunu ma ganta surundin dembani ngene kenya mundu katu dangen kampa mponi mi mekoniya وما توفيقي نكي جمال لما غنقا أمانيا ما كانت الله تعالى أيوة بينو سنبندي الله تعالى كما وأنيب والساقني أيوة كتا الله تعالى ويا قوم وما توفيقي إلا بالله لفظ التوفيق قرآن اللي أمقبه بسم الله ويا قوم أتي أنصرون لا يجرمنكم شقاقي وهو كنا غرنجي أو سوريين ما غلقي أيوة ناغا ورهويا هم بيقولون ينصابويا أن يصيبكم مثل ما هم ميناغا كتا كينغرا نوح سرون كتا ما كينغرا هود سرون كتا ما كينغرا صالح سرون كتا قاوا كنا مغانيا ngi gati mogobe
na ken sori maken mun yana sabuyi kun masiba nun menna ga kita kama sai ken nanya kun huddangin ta kasuma wa ma qawmu lutin serum manya igallato agaide idebunda ga debun talatu meya awucenda ga wucen gan to kai kinyan tintasi yani sirango wajuni to huddangin denye de aga de kudalla makema dalla de manni kita and bunyim mun soriye ndo ke farun soriye kama asirin kaka soriye mun yana sabu kimin ga waqta and bunyim suga go qur'ana di ke fara suga go qur'ana di asu wuri kana Allah fare nyuma tonu himbe gari kita on kana wuri on maga sigi ameno kita ti Allah fare soriye ga himbe gani hilaka panai himbe gani miju kampanai lutigan kawo galli serebe da asuni annan waji maga Allah faren sori himbe gara kukita kemme magaran kita ko ni men ke al aqil man anzara bi ghayrihi arabun di hakar da yana serebe ga gonge ti tanaya maga sigi mandin kita wakati be ai kira hulani kita manna sabu an da ken sabuntu annan lato kinga ken hakaran tenga ulan da ke kita kammo an na mo ontu anyi mena kemme da bari manna kita da ken hakarante bismillah واستغفروا ربكم كبرنا قرا كما قبر كيس مندو كم بل اغان ساغي كتا كما نجي كما اكن هنا نغت مؤمنون او مؤمنون كانوا هياني كانوا يميني يعني الله تعالى هن المؤمنون او كانوا كبرنا كتوبي كتاي انا كانوا انا هنا غاي قالوا اتي شعيب دغني شعيب يو ما نفقه كثيرا تمو اوكون تاكو بفامنو مما gilli digamunga ango ken konni annatu oku anken soabu wallillahu tanyani o jamanni ka an bawan karon kon galli gambe darajamuna ka onyangidu ngalla manga kara oku yagan tam parbane ho gawam oku yagan tay oku mo ambi harbane o an toko am pawan kanda angen soabu manya bi azizin tinnindane o kusuide allah to kusuide o go wan to kono hawanganya ne kemballe allah ta sikina keme kono kudangani e soabu an to famu soabu sehendi khatibul anbiya war rusul yawm al qiyamah la gara ko da annabi nyimin do khifaru idiskuru ashabu yana khar li fasahatihi wa balaghatihi da sabunya an ne ngalangalantini awo digamentu mo gosire an kun dangu degen sen famu amaro daga jimini kilenye serega ma himbe famu arabunti amo kem po konni bismillah qala shu'abu ti dangani ya qaumi yansiru rahatiya nge habanka azzu kenyan kallamunda an kumma min allah dinanta allah har diga mure ko de an an to kwampa wanganda ngi ha wanganyan ko tan kum ma allai bismillah